ukuthi aveze umuzi kaBhekumuzi ngiyibonile mfowethu nayo futhi ingicasulile kuseyikho ukuphapha futhi ngoba kuba lo mfana sikwazi thina yabo okay kodwa yena uzosivezela umuzi weqha umuzi kaBhekumuzi siyawazi yabo and futhi siyazi ukuthi akasekho yabo and kubhlungu ukuthi asisenalo iqhawe lethu yabo yena akavezi ngani kubo hambe veze imizi yabantu nje inhloso yakhe bekuyini kule yanto yabo inhloso yakhe ukuvezana ngoba lapha kunomndeni owakhelene nawo Bhekumuzi kunemndeni uhlanganisana emndenini yabantu ufunani emizini yabantu lo mfana yabo lo mfana usemncane kodwa indlela abapha ngakhona angisho mina ukuthi mfethu ngizohlala emhlabeni yangithola but lo mfana angiboni ezohlala isikhathi eside ngoba akanandaba nomuntu and ngiyabona ukuthi akakaze ashawe lo mfana lo yana yabona so awukwazi ukuthi ungazoveza umuzi wasekhaya without my permission you understand noma ngabe ngumculi nje mina nje isimo sami ekhaya asiphinyisi mathe ukuthi ngashutho osiqiniseko beveza umuzi wasekhaya yangithola so usiqiniseka kaveza umuzi wakubo sibone yena kuqala ukuthi unjani umuzi wakubo before iveza umuzi wamaqhawe man yabona yilokho mina ngikusho yabo iyangicasula indaba yosiqiniseko yabona ngoba awukho futhi umsebenzi wabo osiqiniseko babulala amathalente abanye abantu ngoba befuna ukukhuphula umthandeni you understand so umculo engathi ufuna kuba inkinga uyamaka lo mfana ukwenzela ukuthi kukhuphuke umthandeni yangithola so wonke umuntu omakwayo umuntu osuke esatshwa umthandeni you understand yabona so linjalo ke iqiniso ke kunjalo yabona